Keren kowe ka jingjia ka ba. Labha. Halang det jung ulum. Ki don ki ketukut ne ki brusnong ki balap phun yang ah. Bangan wan peit. Ki thu hna ba. Hapoh jung to mau. Sidon baik ka. Jik pen mi sur kum bayam na ne kum ba. Tem sing ni kum nok yong. Ap ngan lek peit. Peit ba perlok ka ik ben je. Ini mana kita buat? Ketukat ni kita buat senang ini kalau yo ban yami. Namar bagi orang bah kebeningkong kita lap kita ketukat ni kita kena masih. Bah sodong jong ni umau udon wei kusau balashu kunpot balashu wiar balashu tawir sodong yo ni umau. Bat kita kena masih ru kila sengap kila peit yo ni umau hapoh jong ni umau ki orang kena bayo sngew ya kasur sawah. Kebalong kum ke ke batu dan ne kum batem kesing dan ne kum bayam menore hapoh jong ni umau
kumta hadin gumba katu kanipor ilayo ban yami pajba iwan ha kini kejaka berkilap sisa bagi yo sngew kumta kilawan sim yaki tiar yaki ngiew yaki nar juki baki ti ya kini kejaka lagi lapat hak bakadu dan ni pat jingsawa ru yo sngew kumta kala jano dan ni isu try tip nak kano kadaw ngak tip